foreigners and South Africa lapha ugamo umandinyo uphuma Mozambique lapha nobafo no. Mina uNtokozo sibonga uNcamane. Alright Ntokozo uphuma apha ekhaya. Ngiphuma ezimu ngizile la eSouth Africa ngizodinga lama ama green pastures. Ukuthi nami ngibe ngcono ngoba le kithi ayikho lento le. What are you talking about, man? Ngilapha maybe something nyana ngaphuma ngithi la ngiyathola something nyana wabona. Alright Ntokozo manje yini lento udinga ngayo imali usebenza ngani? Ngisebenza ngepainting, ngisebenza ngepaving. Okay. Lapha ngithemba mfethu usungaze ungibize nawo kudala ngifaka ama-paving amaningi la mpente ama-building amaningi la eJozi. Alright Ntokozo nakuzwa manje yini lento ikususe ekhaya nhleke maybe ekhaya ngisuswe ukuthi ayikho lento engiyithola lapha anything can happen yabo ngamaketha ngiyakhona ukuthola ijob ekhaya le akunakuthi uzomaketha kuphi hayibona ayikho imisebenzi njalo le mali ayikho so South Africa i-answer mina ngedwa ngibona i-answer South Africa isharp kimi. I don't think he will come back again. Alright yini le yenze kube sharp eSouth Africa ngesite yakho? Eside lami ngibona South Africa ilama job yabona ezimu aba create ama job South Africa kunama job amaningi job angaka sona Continue uthi usebenza ngani yini lento uyibone ive ngcono lapha eSouth Africa kwesite yakho? Mina ngedwa ngisebenza ngezandla ngitshontshela umuntu. Mina ngisebenza ngepainting nepaving yabona mawufuna ngikuphevele ngiyakupevela mawufuna ngikupaintele ngiyakupayintela uzobiza mina inamba ngizogaya bazoyithola ku social media. Alright Ntokozo lapha uthi usebenza ngepaving nani lapha no ubafo ubani nawe manje wena ukhuluma indaba yakho ukhuluma ndoda wakho kithi lapha nithi ubani ugamo baba? Mina igama lami lo mhlaba uyalingana manje. Umhlaba walingana manje umhlaba walingana uphuma apha ekhaya. Umhlaba walingana wayehleli lesigangeni le abantu lokho bemgijimisa kulama machine amakhulu lapha sasingawazi ukuthi ayifuna ngani lapha. What? Bro, what are you talking about, man? Manje yini into okhuluma ngayo ogijimisa ngani? Ngalezi zinto ezihlala phezulu kodwa ngangasazi ukuthi izinto lezi lokho ezibaleka lami lokho ngigijima labantu manje. Alright. Wona uthini lapho mugezi wasenda inkomo ba. Alright bafo